Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV. Genda umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama turi mu makuru yo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2025. Na makuru tugiye kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko byiriwe nuko bihagaze ndetse no mu karere muri rusange. Sentama wiriwe neza? Mwiriwe mushakamba, mwiriwe neza, natwe twiriwe amahoro. Yego natwe na amahoro. Ubu tugiye mu makuru yacu mushakamba. Yego tuyinjiremo tuyatature rwose. Ariko nyemerera mbere yuko mbwira abadukurikiye ingingo z'ingenzi. Amakuru yacu tuyinjiremo muri ubu buryo. Yego. Nibatega amatwi. Ega aho byugariye naho nyene. Niba bamusanze interview gatanze ejo baratuza ko porte parole. Babati bawundi barapfuye barapfa. Ntibaterana amashurwe. Ni bangaye? Ni banga rya gisirikare. Ni bangaye? Ndababwira. Ni bangaye? Voilà. Ni ajya ubwanwa bwafutse umunwa. Ubwanwa bwafutse umunwa. Bari ko kwanira rubaya baje mu rubaya kwera bazare baje gutora indahabu mugabo byabananiye. Bene agataka baravyanze. Abo nabo rungisonande na neva na prime. Kwera bwabuza habu. None ega amaronko menshi byamatwi bagabo. Yakwicura mugenzi wawe kwera amaronko yiwawe ciwawe. Uko ndazi ko muri bajye bose bari bikapira hariya nta muvyeyi nta mugore nta mwana aronka inyungu n'imwe kwera umwana wabo ari hariya jamais bwaje bazobibazwa tu bazobibazwa igihe kimwe rizogera ibibazo ati turagenze gutya nkwaye ukara abande mu baje bya selection avuga biyamana kuvuga ati ni igitsigiri ndababwira uriya biva kandi abana barundi ko arasiranye ukabonye ati hamwe uvuga ati ni 158 ni bamenshi mugabiya ni birumvikana ifata kwa abana b'igitigi muri stage journalistique bwa ni secret défense kiraza kwivuga se normal ariko iyi nagati barapfuye pe kandi cyoje bizangabuze mugabo ari president arende bose agati umva ko bitimbwa atire nta kibazo twawe gusa mushakamba wumvise uwo mugabo ati ko bitimbwa bene agataka barabyanze. Ati bene imitsima bayitsimbarayeho neva ntabwo yabimenye. Ariko arashaka kujya mu rubaya gucukura inzahabu. Ariko bene agataka barabyanze. Bene imitsima bayitsimbarayeho. Ubwo yarimo avuga kuri ririya jambo ry'uriya muvugizi w'ingabo z'u Burundi. Yego. General de Brigade Gaspard Baratuza. Hari abantu benshi numvise bavuga ngo ni baratuza ariko mu Barundi ntabwo bavuga baratuza ni baratuza. Yego. Ubwo bavuga ukuntu bamubajije umubare w'abarundi baguye hariya cyane cyane nguko uko byasakuje. Ababwira ko ati ntabwo twagiye guterana indabo hariya ntabwo twagiye guterana amashurwe. Yego turarwana hari abapfa atari ko abasirikare b'abarundi bahagaze neza hariya. Noneho bamubaza igitigiri ni ukuvuga ni umubare w'abapfuye. Yego. Bamubazaga igitigiri cy'abapfuye. Ni ukuvuga umubare w'abapfuye. Yego. Bakavuga ati ntawo navuga. Nise ko ngo bavuga ngo ni ibanga ry'ubwirinzi. Yego. Ibanga rya gisirikare. Atanga kuvuga ati ati kandi ibiriyo abantu barapfuye barashize. Ubwanwa bwapfutse umunwa. Ukuvuga ubwanwa bwapfutse umunwa ni ukuvuga barumiwe. Yego. Reka twikomereze mushakamba twinjire mu mugani bavuze hano ntareka kuvuga. Yego. Ari umugani agize ati amaronko menshi aziba amatwi. Amaronko menshi aziba amatwi. Ni mu Kinyarwanda numvaga hari abajyaga bavuga ngo ibyinshi birotsa, ibyinshi byishe mu nyagu, abafite ukuntu bawuca gutandukanye. Reka twikomereze mushaka. Iki muri ibi bakuru abarundi ariko yego hari ubutumwa mwoherereje bivuga ko Gasake barundi 36 basize ubuzima. Bapfuye kare iyo nkuru nayibonye kare. Nibwo ukibona? Nibwo nkiyibona
maze umwanya munini nyibonye. wabonye se abandi barundi bari kuvuga ngo babatize nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nibura amezi abiri? Iyo nkuru nayo imaze iminsi myinshi. Yatangiye ejo? Nyumvise hamaze iminsi 3. Ya ni ubutumwa bwaje ejo nyuma y'ijambo rya nyakubahwa avugana n'abadiplomate. Oya n'ejo barabivuze na mbere yaho bari babivuze mushakana. Birumvikana ntabwo byabura kandi babyifuza buri gihe. Niba bageza habi. Ngira ngo abantu barabyiyumviye ko intare za Sarambwe bene agataka bagakomeyeho. Bene imitsima bayitsimbarayeho cyane rwose. Reka twikomereze n'ingingo. Ikomereze ingingo zacu rero tugiye kureba uko M23 ikomeje kumenesha FARDC n'abarundi haba hariya muri Karehe no ku musozi wa Ruzirantaka. Ruzirantaka ni nyuma ya Ngungu Mushakamba, ntabwo ari kure cyane. Yego. Ndahazi, narahabaye. Ariko kandi hari abavuga ngo muri Karehe ntabwo M23 irageramo. Baze kutubwira iyo wambutse umugezi harya n'ubuhe wa mugezi? Hari Nyabarongo? Oya, Nyabarongo werekeza mu Bufamando. Reka nkubwire undi mugezi kuko hari imigezi Cyamubingwa? Ni Cyamubingwa ni reka nze ndebe mu kandi ahita nkubwira. Yumva ari Cyamubingwa. Umugezi wa Mubimbi. Hari undi witwa Cyamubingwa hano hino hagaruka ntuza hagaruka. Hano hagaruka ahangaha hagaruka uje ugaruka za Karungu reba mu hasi. Hari utugezi dutandukanye kandi dutandukanya Karehe na n'umugezi ugabanya Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru. Umugezi ndumva witwa Cyamubingwa. Yego. Cyakubingwa cyangwa Cyakubingwa. Ndaza kureba njye bari bambwiye no witwa Mubimbi ariko haba utugezi twinshi ko turakomeza kureba. Reka turebe ingingo ya kabiri. Yego. Ingingo ya kabiri mu gihe abarundi bakomeje gupfa. So kubwishi M23 yagiriye inama abasoda bazanwa ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni abasoda b'u Burundi. Yego. Ingingo ya gatatu turareba ibyavuye mu nama General Masunzu i Goma. Ni inama yarabaye ikindi tuza mu bantu bayitangaje imbere. Yego. Ikindi tuza turareba abaminisitiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuguruzanya bijyanye n'amakuru yo ku rugamba. Yego. Twamenye neza Mushakamba y'amakuru yo kwigarurira ubutaka FARDC ihora itangaza. Twamenye ubiri inyuma. Tangiye kubishwaniramo. Ubiri inyuma twamumenye ntibinamureba ahubwo igitangaje ntaho ahuriye na Minisiteri y'Ingabo. Tubaza kumenya uwo ari we. Reka dukomeze duhere hariya ku ngingo ya mbere. Bimeze bite M23 mukomeje kumenesha FARDC n'abarundi muri Karehe no ku musozi wa Ruzirantaka? Bwana Sentama, reka dukomeze tubabwira amakuru by'umwihariko uko ateye. Yego. Ndaza guhera kuri hari ikintu bagomba kumenya. Hari imisozi imwe n'imwe yo muri Masisi yari itaravamo FARDC neza, twavuga ko M23 arimo gukora amasuku. Irimo Ruzirantaka, irimo Gasake. Ariko cyane Gasake abantu batwumva ntibaze kuhafata nk'aho ari kure Ngungu, ni hafi aho. Yego. Ni mu nkengero za Ngungu rwose, ruguru waharenze gake. Hariya rero twari dufite amakuru y'uko bari basigayemo inyuma. Basubira hagati. Iyo ni strategy, ni ingamba za gisirikare za ARCM 23 ikoresha, aho yakubise bavuruga igenda ikajya hirya kongera ikagaruka inyuma igenda ikubita. Rero baje kubona basigayemo, ahubwo abantu bajyaga bibaza se bari abantu basigayemo hagati amaherezo yabo nayaje.
hari aba FRDC ubundi ukuntu hariya byifashe yego Numbi na Shanjo ntabwo M23 yageze mu isantere ariko iri mu misozi. Ni ka kamenyero kayo Yego. ntabwo ikunda kujya muri za santere, yifatira ahantu hari imisozi ihakikije. Ariko nanone muri zo santere nta mu FRDC urimo. Bahise bahunga babonye nta mu FRDC nta murundi urimo, babonye M23 wije bahise birukanka. Ntabwo yabamo, ngira ngo na Ngungura byibuka bari barakoze bya bindi by'ukuntu birirwa muri Ngungu noneho bwakwira ko bategereza operasiyo ziberamo nijoro. Yego. Bagahunga bakajya kurara hanze ya Ngungu, noneho bakaza mu gitondo nk'abagiye mu kazi. Yego. N'ahandi rero naho ntabwo bashobora kuba bafite izo mpungenge. Abazi Numbi barabimenya, hari umusozi witwa Ruhuha. Yego. Akaba n'undi musozi nawo uri hafi aho ngaho, nawo uri hejuru. Yego. Umusozi witwa Ruhuha. Yego. Ndetse n'undi musozi wundi Ruhuhira hejuru cyane hejuru ya Numbi, umuntu uri Numbi nta kintu yaba kimara. Numbi iri hasi. Yego, Numbi iri hasi. Iyo misozi uvuga yose uba uri hejuru ya Numbi wirebamo hasi. Undi musozi bawitwa Gifungamwaka. Gifungamwaka. Aho ngaho naho M23 niho yageze, FARDC n'abarundi barirukanka. Yego. Birukankira mu misozi igiye itandukanye iri hafi aho ngaho, ariko imwe iri mu misozi igana za Karungu. Yego. Ariko hakaba n'undi musozi ugana za Shanjo nabo bagiye bahungiramo. Yego. Harimo witwa Byondi. Yego. Byondi uri hejuru nawo wa Numbi, ariko ahantu hari antene ubugana za Karungu, urumva ni mu rwego rwo guhunga. Yego. Hakaba n'undi musozi witwa Migeshi. Yego. Rero intare za Sarambwe, yego, bamaze kubona ko bimeze gutyo, uko niko byari bimeze ejo na mu gitondo, ariko mu ijoro habayeho guhunga kw'aba FARDC n'abarundi. Hari abarahitwa Birambo na Kebumba batangira guhunga. Yego. Umva bari Birambo ni ku ruhande rumwe, Kebumba ni ku ruhande rugana kuri Buragiza. Yego. Batangiye guhunga, bamwe bahunze, hasigara n'uvuga ngo hasigaye bakeya, ntiwamenya ngo ni kuri strategique bari gukora cyangwa se ntiwamenya ngo bimeze bite, ni uburyo bwa gisirikare. Abo babiri rero abo ngabo izo position ebyiri bagabanutse, hasigara abandi bari kurwanira Buragiza cyane kuko ngo umusozi w'ingenzi baramutse bawubuze ubwo za Minova yabivuyemo, ubundi na biriya bice byose byabivuyemo kuko Mushakamba Buragiza ni n'umusozi wabereyeho imirwano cyane. Abari guhunga rero, amakuru y'abaturage bari hariya bari kwemeza ko bari kunyura Karungu, batari kumenya aho bagiye kubera ko bari kugenda nijoro, ntawe uri kumenya ahantu baba baganye. Nkuko nane mbikubwiye, Shanjo na Numbi ntabwo barimo, ariko nanone abari hafi yayo niyo M23 iri mu misozi, FARDC yabaye yarahunze. Ibyo bigatuma abantu bavuga ngo Numbi yarafashwe, ariko ntitwabikonfirma. M23 itarafata ntitwavuga ko yafashwe 100%, M23 itarakoresha inama abaturage. Gusa abaturage baho usibye bakavukira, yego, abandi babandi urabizi ko Numbi Shanjo ari ahantu haba ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, banacukura. Nta kijya Mushakamba buriya n'inka zirahaba no guhinga, usanga abantu banimuka mu bice bimwe bajya guturayo. Yego. Hari ushobora gusangamo abantu bagiye bimuka nka za Nyamitabo, ushobora gusangamo abantu bagiye bava muri za Rucuru, ushobora gusangamo abantu bagiye bava ahandi hantu hatandukanye, haba muri Masisi na Rucuru bimukira muri Numbi na Shanjo. Yego. Ni ahantu hera cyane, ni ahantu haba ibyo kurya, ni ahantu haba ibintu by'ubworozi ndetse n'ibyo by'amabuye y'agaciro. Ni ahantu rero hakurura abantu cyane. Ibyo rero byatumye bahunga, bari baraje muri gahunda ya business bose barahunze, hasigaye abaturage ba gakondo nyine baho bahavuka
batasiga kuri gakondo yaho bahungira hafi ejo bakagaruka intambara ihoshorotse uko niko bimeze kuri ibyo bice bya Numbi abavuga ko M23 itariyo ubwo nyine sinzi icyo bashingirayo gusa amakuru yacu arabyemeza cyangwa imboni zacu zirabitwemerera Ruzirantaka umuriro wa rushyushye FARDC yagerageje bamwe kuba bacika intege ngira ngo ushobora kuba ufite amakuru yaho ya Ruzirantaka ndetse amakuru arenze mfite gusa abantu bari basigayemo abari basigayemo cyane cyane ni abarundi yego ariko nabo abantu twaribazaga tuti ese biraza kugenda gute kuko M23 yari imaze kuharenga isa n'ibasize inyuma ibi rero byateye kwibaza yego ese bari abantu basigayemo hariya hagati kandi M23 imaze kuharenga bo biraza kumera bite biragenda bite abantu rero barabyibazaga ariko baje gukurwamo rero barahunga yego ko nta n'izindi mbaraga bari bakiyafite mushakamba umva iyo umaze gutakaza ingabo zingana kuriya bakwambuye ibirindiro wari ufite nta burya intege ziba zacitse abo mufatanya abandi birutse bahunze ibyo bituma nawe ucika intege ukaba kurwana byakunanira ahubwo ukagenda yego nuko rero bavuyemo batyo barahunga nabo bagenda baraswa umugende baragenda bwo kwerekeza muri ibyo bice bibaza guti ko berekeza hariya tutamenya iyo bajya ni kuri strategique ni iki bizagenda bite yego ariko ikigaragara mushakamba ntabwo umuntu yaturuka ruguru Karungu ngo umanuke ujye Minova noneho uzamurwanya umutsinde sinzi ko bishoboka ubu abantu babiri barwana umwe yatura undi hasi amwicaye hejuru buri wakubita undi yereka iyo amurushije umunwa akajya avuga ati mumunkize namwica ariko nabwo abakubitwa byo urumva rero umuntu ugukubita kwicaye hejuru aragukubita n'ubundi ntacyo wamukoraho yego nicyo mvuga rero ko nta kintu bakora kugira ngo ni ukwiruka kereka yenda bagize ahandi bigirayo hirya kure bakisuganiriza iyo ariko hariya ntabwo byabakundira yego kereka utazi imiterere hariya hantu birumvikana ariko nabwo hari ikintu mbivugaho yego kuri jye kumanuka hariya ukamanuka uza za Minova umanuka za Karungu genda bifata no kutamenya guhunga yego kuko guhunga burya umuntu abava ahantu hashobora gushyira mu kaga ubuzima bwe ajya ahantu hashobora kubona umutekano birushijeho buriya rero ntabwo igitero cyaturuka hariya ngo ugihunga ugisanga yego nta nubwo byaba bikiri guhunga ahubwo ujya ahantu hashobora kuza kugufasha kutahura n'icyo gitero none nka bya bindi bavuga ngo ni uguhungira ubwayi mu murama mu cyamu kigunda niba ubwayi bukumerera nabi ubuhungira mu murama kandi mu murama niho ubwayi buturuka ntacyo bukoze rero njye mbona umuntu uhunga hariya agahunga amanuka Karungu ntacyo aba akora pe yego ikindi bwana Sentama hari amakuru nanone nakiriye ku manywa avuga ko bishoboka ko hari amato arimo akusanwa yegerezwa Minova kugira ngo azafashe bariya Barundi n'aba FARDC si ibyo gusa hari nanone n'abandi hari andi makuru aturutse mu Bambiro mu Bambiro hari amahema y'ibivera bya FARDC ayo mahema yose yasambuwe akurwaho aho bikekwa ko ashobora kuba bagiye kwimura ibirindiro byari mu Bambiro bikajya ahandi ariko ntawe uzi aho bigiye yego uko niko bimeze
ubwo urumva iyo umuntu asenya amahema biba bivuze ngo hahandi amahema yarari agiye kuhava. yego harimo ahunga nyine arahunze cyangwa arimutse. tugeze rero muri Rubero gatoya amakuru yaho mafite make. yego hari ahantu hitwa Wimbi muri Rubero naho intare za Sarambwe zatikuraniye na FARDC. hariya hamaze iminsi ari imirwano Mushakamba. hariya hamaze iminsi kiriya gice ntugire ngo ni ubu gusa ni uko gusa burya ikintu cyari gikomeye twerekejeho amaso cyane ni Ngungu. ko buriya intambara ya Ngungu yarasakuje. ariko by'ukuri hariya ntabwo hasibye habaga udutero bagakozanyaho nk'imirwano y'isaha kuko ariko noneho biriya bya Ngungu ni bya hahandi bikwibagiza ibindi byose. ariko hariya ni zone rouge ngira ngo uraza no kubibona biraza no kongera gukomera kuko babakomando twavuze bariya bakomando Mushakamba bashobora kuba ngo baraturutse mu Burundi bamwe twavuze b'abandi 246. bashobora kuba ngo mu Burundi barafashe umwanzuro wo gutoza abakomando benshi kugira ngo kuri buri murongo w'urugamba bajye bagira umubare bahashyira w'abakomando. yego birumvikana. numva rero hariya ni mwitanura. okay ndumva twakomeza. yego dukomeze tujye ku yindi ngingo. mu gihe rero abarundi bakomeje gupfa ubwinshi 23 yababuriye Mushakamba. ngira ngo hari ijwi ushobora kuba wumvise. ijwi naryumvise nabonye n'inyandiko. yego nabonye n'inyandiko reka nze nyigusomere. ndaza kuvuga ni mu bupfura bwa M23 isanganwe ariko ntiwamenya ngo yasohowe nande. icy'ingenzi ni ubutumwa burimo. yego ariko ubu butumwa bufite ukuri Mushakamba. kuba bufite ukuri icyo kirahagije bwaba bwaturutse mu buvugizi bwaba bwaturutse ku gitekerezo cy'umuntu uba muri M23 cyangwa se uyikunda nta kibazo rwose kuko ni ibisanzwe mu gisirikare. ubutumwa buri mu Gifaransa ngo ni communique bwasohotse uyu munsi ariko ntumbaza aho bwavuye abarundi babwumve gusa. yego cyane cyane abari mu gisoda cy'u Burundi. ni ubutumwa bushobora kubafasha cyane ko bunabamara ubwoba kubumva bati se hari inama nziza zishobora kubafasha. wihangane ngisome mu Gifaransa ndabisobanura. yego ngo aux militaires burundais nous vous informons que les militaires burundais ne sont pas nos ennemis contrairement à ce que le gouvernement du Burundi vous dit. ako umuntu bivuga atya ntabwo tuzi uwari. yego ariko iyo wumvise uburyo byavuzwemo uyu muntu wamushyira ko ari umuntu yaba ari nk'umukunzi cyangwa ari nk'umuntu wa AFCN 23. ati ku basirikare b'u Burundi turabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi atari abanzi bacu. ibyo bihabanye cyangwa binyuranye n'ibyo leta y'u Burundi ibabwira kuvuga ibwira abasirikare b'u Burundi. turabamenyesha kandi ko murimo kurwanya M23. Nous vous demandons si vous ne souhaitez plus continuer cette guerre de venir de notre côté à Levalene. ko niba mwifuza tudakomeza iyi ntambara mushobora kujya muza mudusanga nazamuye amaboko. yego tujye kumanika amaboko cyangwa horeme mu Gifaransa. gakomeza ati nous vous garantissons qu'il ne vous arrivera rien. Nous vous garantissons qu'il ne vous arrivera rien. Bizeza ko nta kizababaho. Ubwo ni ikibi.
yego nta kibi kizabaho. Évitez de mourir inutilement en vous battant par un gouvernement qui ne vous aime pas. Mwirinde gupfa muzize guverinoma itabakunda. Ibi bintu turaza kubisesengura mushakamba tubihuze n'ibindi twagiye tubona. Ceux qui le souhaitent sont les bienvenus parmi nous. Si ababyifuza babyemera kujya badusanga turabakiriye bifurijwe ikaze muri twe. Car nous ne faisons aucun mal à ceux qui se réfugient chez nous. Kuko tutigera tugirira nabi abahungira iwacu. Restez en paix et soyez vigilants. Musigare mu mahoro kandi muri maso. Chers frères et sœurs burundais, mwebwe bavandimwe bashiki bacu b'abarundi, ne continuez pas à vous sacrifier pour les politiciens qui ne se soucient pas de vous. Nimukomeze kwitangira, kwitanga umuntu agapfa mbese. Nimukomeze kwitangira abanyepolitike batabitayeho. Yego. Aho ngaho niho itangazo rirangirira. Mushakamba. Karame. Iri tangazo turihuze n'ijambo twatangije ry'umurundi. Uriya ni umushinga ntahe rwose w'umurundi. Yego. Turihuze. Noneho tugira ikintu tubwira abarundi muri rusange. Kandi gishobora cy'ingirakamaro, gishobora kubagirira akamaro. Ni ibisanzwe. Yego. Abarundi bafashwe kuva mu myaka yabanje 2023, 2024 bakomeje kujya bafatwa. Abagaragajwe bose nta n'umwe ufite ikibazo. N'uyu munsi ni bazima, nubwo Neva, Perezida Neva yabihakanye akavuga ko ari abarendi tabara. Yego. Ntabwo bivuze ko hari ikibazo na gitoya bafite. Ni bazima, ni abasirikare. Ikindi amakuru mfite nuko hamaze gufatwa bashobora kuba bagera no mu bihumbi hafi 2, ari bari hejuru y'igihumbi. Yego. Bamaze gufatwa rwa mikono na M23. Yego. Bakwiye kujya bemera bageze ku rugamba, kuri front y'urugamba no gupfa no gukira. Yego. Bafite imbunda bakamanika amaboko. Yego. Ubundi nibo bashyirwa imbere. Yego. Bakamanika amaboko, byaba ngombwa bagahindukirana babari inyuma bakabarasa. Yego. Ariko bagakiza amagara yabo, kuko kuguma ku rugamba bisobanuye gupfa. Yego. Kisa Neva yabajyanye ku mukino w'ubwiyahuzi kubera amafaranga yariye, bagomba kubona intsinzi cyangwa bagapfira bagashirira ku rugamba. Uravuze utu mukino w'ubwiyahuzi. Ni umukino w'ubwiyahuzi kurindi ku Barundi, ku basirikare b'u Burundi gusa. Cyane ndavuga Abarundi kuko ari boherejwe na Neva, kandi ari bo badafite icyo barwanyira nubwo cyaba ari ikinyoma. Aha nagira ngo bihuze na ririya jambo ry'uriya muntu twatangije. Yashoje avuga ati, ndabivuga mu Kinyarwanda ariko uraza kubyumva ko yabivuze. Ni nkaho yavuze ati bitinde bitebuke bazobibazwa. Yego. Ni bande yavugaga bazabibazwa Mushakamba? Ese bo ntabwo mu bwiyahuzi bwaba bubagarukaho? Abari gushora abana b'u Burundi. Yego. Kuri songo ye nkuko babivuga. Yego. Bazabibazwa kuko nta gahora gahanze. Yego. Ntabwo ubutegetsi bariho bazabuhoraho. Ingoma zizageraho zihindura imirishyo. Yego. Ubundi nabo bumve uko bimera babiryozwe. Ariko nanone nubwo bazabiryozwa nanone ntabwo Neva ari kwirengagiza cyangwa ntazi ko ari kwikururira umwanzi. Yego. Ari kurera umwanzi atabitekereza cyangwa se abiza bishaka atabishaka, kuko aba ba M23 Yego. Nako bano Barundi bari gufatwa na M23. Yego. Kubera Neva yabihakanye. Yego. Badashobora kujya muri processes cyangwa mu nzira zibasubiza iwabo.
yego abafashwe na M23 bamanitse amaboko ku bushake bazagera aho nabo bakora umutwe wabo, cyane ko aho ugeze aho nashakaga Mushakamba. Yego, hari umugabo bagereranije n'umwere itabi kuri sitasiyo. Wenda na neva tumufate nk'umuntu urasa mu kirere ashinze arebesha hejuru rikagaruka rikamugwa mu mutwe. Yego, turebe niba biriya bikorwa akora bidashobora kumugaruka umwanya wari wose. uko byagenda kose bizamugaruka, kuko niba hari abasirikare barenga 1000 bamaze kujya mu maboko ya M23, ni abasirikare, ni abasoda, ntabwo ari abasivile. M23 iri kwagura imbago zigana Sud Kivu, ahana umupaka n'u Burundi. Yego, abo bantu bageze mu bihumbi bingahe, barimo abamajoro. Nk'ejo bundi mu bafashwe harimo abamajoro nka 2. Yego, majoro abazi kuyobora urugamba. Yego, abo ngabo bashobora kuzihuza na Red Tabara nk'uko abita Red Tabara. Majoro si kuyobora urugamba gusa, n'igihugu yakiyobora, kuko mbese Majoro Buyoya, Pierre Buyoya ntabwo yayoboye Burundi. Yego, hari n'abandi bazihuza na Red Tabara M23 ugeze Kivu y'Amajyepfo, bazakora bonyine. Ibi twarabivuze mu ntangiriro z'ibiganiro byacu, ndabyibukana kera Mushakamba, ko burya iyo wikururiye FDLR uba wikururiye n'umutekano muke. Yego, bazihuza rwose bakinjira mwari amashyamba y'u Burundi, ubundi bagakubita Neva akisanga avuye ku butegetsi kandi yarariye amahera menshi. Yego, uko niko njye mbibona. Yego, yego, twakomeza. Dukomeze ku yindi ngingo. Yego, twakomeza. Reka tugende ku ngingo, ngira ngo ni ingingo ya 3. Ibyavuzwe na General Masunzu, byavuye mu nama ya General Masunzu i Goma. Bimeze bite? Hariya ibyavuyemo Mushakamba. Yego, wenda umuntu abivuze muri make, nuko ibyavuyemo hari abemeje ko babonye iturufu y'ubwinshi ariyo ibafasha gutsinda. Yego, Uburundi bugiye kongera ingabo ndetse bukaba bwemeye ibihumbi bigera muri 2 by'ingabo. Noneho kugira ngo bakomeze barwane na M23, noneho bagashyira ingabo nyinshi, haba za Rubero, haba hariya hose bakazishyiramo. Yego, bakomeza bakarwanya M23 bakoresheje ubwinshi. Sentama, ndaza kukubaza. Yego, ubu bwinshi ko bwatsinzwe. Yego, mu nzira zose bwakoreshejwe. Yego, kandi ko ikintu kigukanze rimwe, nko gikanze umuntu w'umugabo rimwe, ubutaha akaramuka gitsinze, ubutaha noneho agishakira umuti. Yego, ubwo bwinshi bwabo barumva buzakora mu jisho ry'intare inshuro 2. Jewe uko mbibona, warose nabi burinda bucya. Warose nabi burinda bucya, ni ukuvuga niba ubu bwinshi kereka yaba. Yego, ubu bwinshi bwarakoze noneho bukagera ku musaruro. Mushakamba bwarakoze bagera hafi y'umusaruro, bawukozaho umutwe w'intoki, ariko barangije umusaruro ntibawubona. Umusaruro kwari kuba kugumana Ngungu bakisubiza n'ibindi bice, ariko ibyo byarabananiye Mushakamba. Bisobanuye ko rero buriya bwinshi bwabo burakemanga. ariko se koko ubundi, Yego, uko bivuze ubwo bwinshi bwabo, Yego, butatumye bagumana Ngungu, Yego, butumye bamburwa n'ibice byo muri Sud Kivu, intambara igikomeje. Yego, ubona intambara iri gushyira mu manegeka ahantu hitwa Minova. Yego, ubwo bwinshi bwabo butumye mu kibaya hahora ibiturika buri munsi buri mugoroba, kandi ari mu ntanzi z'urugo rwabo. Yego,
bitumye ari muri Rubero za Ribongo n'ahandi M23 yongera ibirindiro yagura ibirindiro. yego Ubwo bwinshi bwabo ubundi buzabamarira iki none buzatuma n'imijyi bari bishingikirije nayo bayamburwa? nabyo birashoboka. Mushakamba bashobora kuhabavana akaba wamucuranze ngo uwagutsinze ntawe yagiye cyane rwose. Ahubwo bashyiremo imishyikirano baganire. Bataganira ahubwo bizababera ibibazo, bazabambura n'ahandi Mushakamba. Njye niko mbibona. Bene agataka bihagazeho, bene imitima bayitsimbarayeho. Rero ikindi bavuzeho, bashatse abazajya ku mirongo y'urugamba. Sadeke irabatsembera. Yego, Sadeke yanze kujya ku mirongo y'urugamba, yavuze ngo izasigara ngo irinze Goma. Ariko mu buryo bwo kugira ngo yisigarire inyuma, bazajya barwanira mu ntuza mu bifaru. Nicyo biyemeje. Naho bihagaze. Ubwo turindiriye Neva yohereza abandi, ariko uko arushaho kubohereza niko nawe bimushyuhana Mushakamba. Birumvikana. Dukomeze. Yego, twakomeza. Reka tujye hariya kuri bariya baminisitiri bavuguruzanya ku kwigarurira ubutaka bwari bwarafashwe na AFC M23. Iyi nkuru wayibonye? Nabibonye ndetse nasetse cyane. Natunguwe kugira ngo umwe yandika avuguruza mugenzi we. Yego. Gusa twarabivuze si ibidutunguye kuko twavuze byinshi, tugaragaza ibimenyetso, turavuga tuti aba bantu babuzwa n'iki kubeshya, barabeshya iki gihe iki n'iki ngo bigaruriye aha. Babuzwa n'iki kubeshya, babujije ibitangazamakuru kuvuga ukuri kw'ibiri kubera ku rugamba cyane. Inkuru rero iravuga iti le vice-premier ministre de la défense Guy Mwandiavita akize le ministre d'État du développement rural Muhindo Nzangi. Muhindo Nzangi ni uvuka hariya za Butembo. Yego, mu bwoko bw'abandandi. J'ai donné des fausses informations au gouvernement sur la guerre au Nord Kivu. Uyu ministre w'intebe wungirije akaba na ministre w'ingabo witwa Guy Mwandiavita ararega. Yego, ararega mugenzi we witwa Muhindo Nzangi kuba yaratanze amakuru y'ibinyoma akayaha guverinoma, akayaha leta. Il a menti sur la reprise des cités de Gishasha, Kirumba, Kaina et Ruofu par les Wazalendo. Yabeshe ko Wazalendo bisubije ibice. Yego, birimo Ishasha hari hagana ku mupaka na Uganda, birimo Kirumba, birimo Kaina ndetse na Ruofu. Izo nduru zimaze iminsi ibyo. Rero akaba mwamagana, kandi urabona Mushakamba we yabibeshe leta kandi ntabwo biri mu nshingano ze. Yego, kuko uyu yakaba yavuga iby'iterambere ry'icyaro, ati twageze kuri ibi, ariko agiye kuvuga ngo bigaruriye ubutaka ubu n'ubu, kandi ubishinzwe ahari ari uyu nguyu Guy Mwandiavita. Yego, rero bigaragaza guhuzagurika. Abagira ngo nibo babayobozi bavuzwe harya bibikibuse nimuga n'abatutse nkora abo batutse. Uze ko abayobozi bazima bagaragara nabi ibicucu bakagaragara. Rero biragaragaza Mushakamba cyane rwose. Uyu rero uyu Nzangi ni umuntu cyane iriya mitwe yitwaje intwaro iri muri kiriya gice cya Grand Nord ndetse na za Ituri. Yego, ni umuntu ubigiramo uruhare cyane. Abigiramo uruhare cyane. Uyu nguyu hari aho ashobora kuba ahurira na bariya ba ADF naru, hari aho ahurira n'abandi bandi
imitwe yose ujya wumva muri kariya gace kariya akomokamo. Noneho rero urabona ko ahuzagurika, avanga, agira ate, noneho na leta yose ikagendera kuri bya binyoma bibanza binashungure. icyo cyo kirumvikana. Ishakamba kuba bagendera ku makuru nk'aya ngaya, nabo ubwabo hagati yabo batumvikanaho, bavuguruzanyaho, kandi bigaragara ko ari n'ibinyoma. Mushakamba kugira ngo uvuge ngo wafashe Kirumba bakurengeje Imambasa ni ahantu kure cyane. Yandi magambo ni nk'uko bavuga ngo wafashe Mushaki kandi umuntu wawe wa mbere ari Nyabyondo. Yego. Ibi ngibi Mushakamba bivuze iki? Urabona byageze ahe FRDC, byageze ahe leta ya Kongo? Bwana Sentama, hari umuhanzi cyakemura iki ku kibazo bafite? Hari umuhanzi w'umunyekongo ntibuka izina rye. Yego. Ariko yararirimbye ngo bafite guverinoma de fou. Ati bafite guverinoma y'abasazi. Yego. Kuvuga ko ari guverinoma y'abasazi. Yego. Uwumvishe indirimbo bwa mbere yagize ngo wabikoze ni umusazi ahubwo. Yego. Ariko bigenda byigaragaza. Nawe tekereza kugira ngo minisitiri umwe avuga ibi undi avuga ibindi. Yego. Bagende babusanya, kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri bibayeho bavuguruzanya. Yego. Uribuka ubwo M23 ari maze gufata za Ribongo. Yego. Hari umuminisitiri baje niba ari za Butembo gutyo muri ibyo bice. Yego. Baravuga ngo abasirikare barimo kwiba abaturage. Yego. Abandi Kinshasa barimo batangaza, urumva we yagaye abasirikare bari gusahura. Yego. Abandi Kinshasa bo barimo batangaza ngo nta musirikare wa FARDC wasahuye, ndetse mu nkuru baranditse ko ari M23 irimo gusahura. Yego. Ariko urumva abi Kinshasa bakoze inkuru na propaganda zivuguruza uwabivugiye imbere y'abaturage. Yego. Ubwo rero urumva ibyabo kuvuguruzanya ni ibisanzwe. Yego. Kuko nyine ni ya guverinoma de fou. Yego. Kuri bo nta kidasanzwe, nta n'icyagutungura. Waba waramenye inkuru za etat de siège? Etat de siège ibyabo meruka bayisubizaho. Ariko ubu ngubu Tshisekedi mu nama iheruka, ngo inama niba yarabaye kuwa gatatu niba ari ryari, yasabye ko mu gihe kitarenze iminsi 15 bamuha inzira zo kugira ngo bamugaragariza uburyo bwiza bwo kuvanaho etat de siège. Bivuze ko nawe abona ububi bwayo Mushakamba. Ariko n'ubundi yari isigariye mu ntara imwe, mu ntara ebyiri za etat de siège, isigariye mu ntara imwe. Cyangwa Shirumwami ntabwo aheruka kujyana Gaseke. Kuko urumva azakajyana karimo iki kivuye heza. Ako Gaseke kajyanaga amabuye avuye muri Rubaya, kajyanaga amabuye avuye muri Warikare, kajyanaga amabuye avuye Numbi. None n'imishaba ya Minova agiye kuyibura. None n'imishaba ya Minova agiye kuyibura. Ubwo se kazajyana amabuye aturutse hehe ko niba Beni bayimwe? Ni ukuvuga ngo abadministrateri ba gisirikare n'ababungirije b'abapolisi. Yego. Uwarucura ari ku gatebe. Yego. Ari guhembwa yicaye, urumva wasanga ari na gahunda yo kubakuriraho imishahara. Yego. Uwa Masisi ari ku gatebe. Urazi ibyamubayeho ejo bundi. Bamwambuye n'imodoka nziza cyane. Nyuma y'uwa Masisi, uwa Rubero nawe ameze nk'ugeze nk'uri ku gatebe. N'uwa Warikare nawe ari mu manegeka. N'uwa Karehe nawe. Uwa Karehe nawe wenda Kareheyo. Intare nizirimo kumugira amajanja muri wa Karehe. Kareheyo ntiri muri etat de siège n'ubundi ni y'abasivile. Ariko nayo niho bigana. Rero no gushaka gukura Shirumwami
mu gisebo ngo atazayoborera mu buhungiro. Mushakamba hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo akabi gasekwa nta keza. Yego. Mbabarira urebe abanyakongo ibyo bakora. Ahubwo abandi nahoze mbona muri Sud Kivu video ntaye. Yego. Urebe uwo mugabo uko bamugize. Yego. Birababaje ariko nanone birasekeje. Unyibukije ko nahoze mbona video muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Barimo basabiriza abadamu ngo batabara abazaremba. Bazunguza agaseke ngo bashyiremo udufaranga. Umudamu yarahagaze mu mahuriro y'imihanda azunguza agafuka ngo bashyiremo batanga umusanzu w'abazaremba mu muhanda. Oya ntabwo ari iyo geyo mubwira niyo nguhaye. N'ubundi nari mbanje kuvuga kuri iyo mugende kureba iyo mpaye. Yego. Uyu ndabona bamuziritse hejuru ubundi bakamuhata igiti. Ako bakita ngo ni agatute. Kana ko ni agatute. Uwo mugabo ikintu azira ngo yatutse Vitali Kamere. Ego. Ndebera. Urebe ibyo bamukorera. Ewe. Ibi nibyo bizatuma igihugu bakibura mu buryo bw'ubufindo. Uyu nguyu bamurekuye rero ashobora hafi yagarukira. Icyanzu na Runyoni. Yego. Kuko yavuga ati ntabwo nabana n'abantu bangize batya reka nigendere. Mushakamba nyemerera tujyane ku musozo. Yego twajya ku musozo w'amakuru yacu. Abantu bashaka kureba agatute badusabire video. Yego nitwazerekana hanga barabizi. Gateye ubwoba ufite umutima woroshye ntakadusaba. Reka dushimire rero abari badukurikiye Mushakamba. Tubibutse ko twaganiriye ku kuba M23 ikomeje kumenesha FARDC n'abarundi haba muri Karehe no ku musozi wa Ruzirantaka ho ni hafi ya Ngungu. Ikindi twaganiriyeho mu gihe abarundi bakomeje gupfa ku bwinshi. M23 yagiriye abarundi abasirikare cyane b'abarundi inama yuko bazitwara kuri ruriya rugamba rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa bubahamagarira kwishyikiriza M23 batarwanye kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Nyuma yaho havugiwe ingabo nyinshi z'u Burundi zavuye muri kariya gace ka Ngungu, bikaba byaratumye n'umuvugizi w'ingabo atanga ikiganiro mbwirwaruhame ku banyamakuru. Ingingo ya gatatu rero twaganiriye ku byavuye mu nama ya General Masunzu Igoma, muzi ko hakubutse. Ikindi twaganiriyeho n'abaminisitiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuguruzanya, aho umwe avuga ati tumaze kwigarurira ubutaka bwinshi, avuga Kirumba, avuga Kayina, avuga n'ahandi hahegereye, avuga ko bahambuye AFCM 23, ariko mugenzi we minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe n'ingabo za kuvuga ko amunyomoza abeshya, avuga ko yabeshye guverinoma. Nahangaha twasoreje amakuru yacu rero. Turabashimiye mwakoze kudukurikira. Reka tubifurize umugoroba mwiza, ariko kandi abashya mutarakanda subscribe, mukande subscribe ikandwa rimwe gusa, mukande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande kuri share yo ikandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu ushaka koherereza cyangwa gusangiza aya makuru yacu. Mutwandikire kandi mubinyujije muri comments, dushikirize ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu ko birushaho kutwubaka. Yari Sentama. Umugoroba mwiza Mushakamba, umugoroba mwiza bari badukurikiye mwese. Mushakamba mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye. Bakoze cyane kudukurikira Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuna makuru yacu yo ku itariki ya 17 z'ukwa mbere 2024. Ngende Mushakamba Maurice, amahoro n'amahirwe mu byo muri mu byose aho muri hose.